Sun Zacarias. Zacarias capítulo 1. Kahualtik tlayikshan telum yune. Taswasha kebal suentas chebal havil sahchel tamandal teswane temuk ahwalil darío. Te kahualtik aikop la yalbeyay te Zacarias tes nichan berekias tesmam ido hich la yalbey. Hoon ahwalilon tespicilia shukune. Bayal ilinon tas toholik te antiguo mea tatike. Pero yo tik albeyate machatik lum kuun te bilaya kalbate. Sutan tel tahtohol. Hichon uk yame suton ta toholik. Hoon ahwalilon yakal tahamal. Mame hichuk pasik te bitil te antiguo mea tatik te albotik yuun te antiguo alwanehetikuun. Te yakukikita ikilel te amenyotanik sok te amenyatelike. Pero mabalas kan la yay bonik te kope. Sok mabala yich bonik ta venta. Hoon ahwalilon yakal tahamal. Pero yo tik banti ayik te antigua mea tatike. Yumbal spisil ora kushinik te alwanehe tikune. Pero te kopetik sok te mandale tikuun te la kalbe yalik te abatetik. Haik te alwanehe tikune. Kotas toholik te antigua mea tatike. Hich sutik tahtohol. Kota yotanik te hon ahwalilon te spicilia shukune. Te la kakwes naik ta yotanik. Chikan biyiles talelik sok biyilel ya tels pasohik. Utame shi te kahwaltike. La yilel ay machatik moemik ta caballo. Hoon Zacarias. Te tat te berekias. Te mam te ido. Sok alwanejon yuun te diose. Aikop alboton yuun kahwaltik. Tas chanep chavinik al sahchel tesbulu chebal hate sebat svile. Suentas chebal havil yochel tamandal teswane temuk ahwalil darío. Ay hun ahkubal. Ay vila lakil yilel. Ay macha lakil kahal ta tzahal caballo. Kotol ta sukle ta yolil chintetik te mirtos vile. Tas hechelul bael ay tsoh caballo etik. Ay tzahik. Sok ay ikaltza. Sok ay sakik. La hohkobe. Kahwal. Machatik te kahatik ta caballo lakut. Te chulabat yakon ta kopsoke. Las hakbon. Hich layal. Yame kakbat avil machatik shi. Hich ora. Te macha ay ta yolil mirto te etike. Hich layal. Hay quinto te tikumbilik yuun kahwaltik. Te yasbenta yixpamal te lumkinale shi. Te macha kahatik ta caballo. Hich layal beyik te chulabat yuun kahwaltik te ay ta yolil mirto te etike. Las benta ish tas pamal te lumkinal. Buen lek ay soklamal kinal yayay shi. Te chulabat yuun kahwaltik hich layal. Kahwal te spicilia shuabune. Aish talahuneb chanwinik havil te ilinemat tas tohol te Jerusalén. Sok te lumetik yun Judá. Bito ora sok bitok alil. Te ya achana beishan yopolis baike. Shi. Te kahwaltik bayal yutzil yo tan kopo. Tas hak beyel te skop te chulabat ya kontak opsoke. Sven tas muk te sibal kinal te skope. Te chulabat las pason ta mandal. Tas pukel ta alel. Hich layal te kahwaltik te spicilia shuyune. Mero bayal kush ta kotan yakay te Jerusalén sok te witzion. Hasventeil te til hachel skakal kotan yunik te nacionetik te mayuskoplal ta yotanik te lumkune. Melela yak ikshan puersa tas pasel te bila amene. Manchuk mehtep to nash ilinemon Hayuun yotik. Hoon ahwalilon te hich yakale. Hoon tas venta nashkushul takotan te Jerusalén. Yasut on tas tohol. Yame kakshan ta chapasel te templo. Sok yame yi chapasel tas pamal te lume. Shi te kahwaltike shi. Sok hich layal bonshan te chulabate. Albeyas koplalinto. Te kahwaltik te spicilia shuyune. Hich yayal. Yame kak chalekubuk. Sok esmahukshan. Bayals biluk yan vuelta te lumetikune.
Yame kak beshan hachel, yachil yipyo tan tesion. Sok yame chaal beshan yutzis koplal te Jerusalén. Te halum te tsabil kune, shime, shi te chulabate. La yilel shulu biletik, sok tentak enetik. Ayambila la kililel, la kilchikna chaneb shulu biletik, la hosko bei te chulabate a kontak opsoke. Bisuenteil te shulu biletike la kut. La sakbon, hich la yalbon. Te shulu biletik, hayayak ta nael te yipik te machatik las pukik bael tabayuk te Yahwal Judá, Israel, so Jerusalén, shi. Patil te kahwaltik la yakbon kil chaneb tentak enetik, la hosko bei. Vital spasik te tentak enetike, la kut. La sakbon, hich la yalbon. Te shulu biletik, hayayak ta nael te machatik las pukik bael te Judá, te mayuk machahu las hatzol yuun, te tentak enetik, hatalem yak beik nikuk yuun shivel te nacionetik, sok ta shot elok el, te shulu bikwem, te las kula yik te Judá, te las puk beik bael te Yahwale, shi. Zacarias capítulo 2. La yilel chahan, suentas pishibal. Aito yambila la kilgilel. Chiknatel tahtohol tulvinik. Yicho taskab chahan suentas pishibal. La hohkobey. Banti yashbat la kut. Las hakbon. Yashbon taspisel telum Jerusalén. Suenta yun yayich nail a. Te hayeb tesnahtile. Sok tes hamalule. Shi. La kilba te chulabat koposoke. Aital yan chulabat tas tohol. Hich albot yun. Ban ta animal. Ban albeya te kerem yicho chahan suentas pisibal. Te Jerusalén yascha ochan Yahwal. Mero bayal me te Yahwal sok bayal mes chams balam. Te mashu yayich akes hoyob tzakule. Pero te kahwaltik hich yalo te hames tzakul kah koem yun te soyobal te Jerusalén. Sok ta yolil te lum yame yak ta ilel te yutzilale. Utame shi te chulabate. Kahwaltik yaskoltai te lum yune. Te kahwaltik tulan yayal. Oon te la kak puhkanik bael, tas chan shuhkul te kinale. Pero yo tik yakalbe yesh. Ana niklokel ta ora te banti kinal ta norte. Kola niklokel ta Babilonia. Te banti agbilesh ta nainel te jaesh, te agbil abihkitaik alumalike. Jaesh te nainemesh tasion tanameye. Hoon ahwalilon, hichiakal, shi. Te kahwaltik te spisilia shuyuun, las tikunun tayalel te kop sventa castigo tas toholik te nacionetik, las pobeyesh abilukik te haeshe. Machauka te yayutzimbon te lumkune, hoon chulehsit yayutzimbon kwemabi. Hayuun hoonish yashatehon tayak el castigo te nacionetike. Yamekak te yayich pobeyels biluk yuun te machatix mosoinehe. Shi. Hiche yak ta ilel te yutzilal te kahwaltik, te spisilia shuyune. Hich me ya naik te ha kahwaltik, te lastikunontel. Te kahwaltik tulan yayal. Haesh yahwalesh Jerusalén. Kahinanik ta suenta yutzilkinal abayik. Melel yameshtalon ta nainel ta avolilik. Shi. Te kalal hichash kota pasele. Bayal me nacionetik hunash yashkotik sok te kahwaltike. Hich me yayal te kahwaltike. Te nacionetik hanish lumkuun. Hoon me yash ainon ta yolilik. Shime. Hich me ya naik te ha lastikunontel te kahwaltik te spisilia shuyune. Te kahwaltik yame yikshan tas tohol te Judá. Yame yuunin te ha mero tsabil yuun te ait ta chulum kinale. Sok yame yalbeshan skoplal te Jerusalén te ha tsabil lum yune. Spisil ansviniketik chabanik me tas tohol te kahwaltike. Melel yashtal ta toholtik te kahwaltike. Te ito yashhachtel ta chulavilal tabante naineme. Zacarias capítulo 3.
La yilel el taiboscus pak Josué. Patil te cahualtic la yakmonquil yilel te Josué, te mucul sacerdote, te el tasi te chulabatiun te cahualtique. Taswael te Josué, te el te Satanás, chapalishuun yash och ta alel te smule. Te chulabatiun te cahualtique, hich la yalbei te Satanás. Acascomate cahualtique. Te cahualtic te custa yotan Jerusalén, acascomatstuquel. Melel te vinic pahasok chish shutumte, yak tatilel. Te la yich lo que es el tel, tayolil te cahque, shin. Te Josué, te el tastohol te chulabatiun cahualtic, slapok uil, te mero bayal chailubene. Te chulabat la yalbe mandal te sotak, te yakux lo que es beyik, te chailuben kuil slapo te Josué. Patil, hich la yalbey. Y la vil, hameseña te las chaibatish te muliletic abune. Yotik, yakak batish alap kuil te buen tuhbile, shi. Oranash las pasta mandal te sotaque. Sventayun, yayak beis bechil pak tas hol te Josué. Tes bechil pak la yak bei tas hole, mero lek. Mayuk shutuk chailuben. Patil la yak beik slap buen tubil kuil. Te kalal hich yakalik tas pasele. Te chulabat tek el te ya. Te chulabat yun te kahwaltik. Hich la yalbei te Josué. Hich yal te kahwaltik te spisil ya shuyune. Hameshat umbon te bekuun. Agame kotuk ta pasel abun spisil te bitik ay ta aventas pasel kune. Te mehich ya pase. Yamesh och ta aventa te templo kune. Yame akanantay te templo. Sok ta spisil te yamakule. Yame kakbat awavil ta yolil te chulabatetik te ayik ta abatinel kune. Josué, haat te mukul sacerdoteat. Ayame away talek. Sok akame ya ayik te ahotak ta sacerdote ile. Ta apisilik te haeshe. Senya esh te bila yashkota pasel ta patil. Yame kiktel te kabat. Te hat te spulko eme. Hoon la kakbeit tas tohol Josué. Te ton te ay huke bielave. Hoon ish ay bia tsibuitea. Ta patil ta hunash mekal yahlaim besmul te lume. Te kalal yashkots kalelal. Ya meshu te talel kashel ya avik abaik. Ta yay beyel yutzilal te lamak inal. Ta yashinal ats usubiletik. Sok igeretik abunik. Hoon ahwalilon te spisil yashukune. Yakal ta hamal. Shime te kahwaltik. Shi te chulabate. Zacarias capítulo 4. La yilel yawil kah sok oliboetik. Chasu chantel te chulabate akontak opsoke. Las tihon hachel. Hich te bitilay mach aya hich tihel hachel te ochem swayele. Las hokobon. Bila yakata yilel. La yuton. La hakbey. Yakonta yilel skatib kah te pasbil ta oro. Te ayawil aceite tasbae. Tas toyolil te skatib kah. Ay hukeb yawil kah. Te ay hukeb tubuetik. Yak takoel aceite te ya. Tas tsel te yawil kah. Ay chep oliboetik. Hun ay tasbael. Yan ay tashkeshen. Lakut. La hohko bey te chulabate akontak opsoke. Kahwal. Bia yak tanaelinto. Lakut. La yal te chulabate. Mabal ya na beisventail. Shi. Mahna kahwal lakut. Te chulabat koposhan. Hainto. Ha te skop yayal. Kahwaltik tas tohol Zorobabel. Mata sventa uk bayal soldado etik. Sok mata sventa uk avip. Hoon ta sventa espiritu kun tukel. Shi te kahwaltik te spisil yashuyune. Haat mukulwitz. Macha yakuya ba. Yameshkat buhat tas pamle tas tohol Zorobabel. Hame yayak te tom bayal skoplal te kalal yakalik ta awa te answiniketike. Mero tuhbil shik ta aw shi te chulabate. Patil te kahwaltig la yalbon shanyankop. Te Zorobabel la yak beish te yipta hip templo. Sokhani me ay tas ventas hu te selta pasel.
Hich meyas naik a, te hon, te ahwalilon, te lahticonatele. Ha te machatik mabala yichik ta venta, te schin hachibal te yatele. Yotik, binash me yotanik yuun, te yayilik te Zorobabel, te yasutes te atele, shi. Tapatil te chulabat, hich la yalshan. Te hukeb havil kahke, hasenya te sit te kahvaltik. Te yakal ta yilel tas pamal te balumilale, shi. Hoon la hohkobey. Bisenya te cheb olivo etike, te aita huhech, shuk, te yavil kahke. Shon, sok la hohkobey shan. Bisuentail me chachesh olivo etik, ayik ta banti ayik te tubo etik pasbilik ta oro, te banti yash okim bael te aceite te yavil kahke. Lakut. Te chulabat las hakbon. Mabal ya na bisventail, shi. Mahna kahwal, lakut. Las hakbon, hich la yalbon. Hainto, senya chebik, te la yichikish uninel yuun te kahwaltik, te hayahwal solol balumilal, suenta yuun, ya yichik abatinel yuun, shi. Zacarias capítulo 5. La Yilgilel balbilhun. Ayan bila la kilgilel, la kil balbil zibu bilhun yak tavilel tatoyol, las hokobon te chulabat, bila yakata yilel, shi. La hakbe, yakon ta yilel balbil zibu bilhun te yak tavilele. Ay baluneb metros nahtil, sok ay chaneb metro, sok lahuneb yoshvinik centimetro tes hamalul, lakut. Hich la yalbon. Te itzibu bil tas chahechel a te castigo yashkotas tohol te yahwalum, te me ay machatik yash el kahike, sok te me ay machatik ay bila yas taik ta alel talote. Te kahwaltik te spisil yashuyuun hich yaloh ta hamal. Hoon yahtikun te castigo suenta yuun yamesh och tas na te macha yash el kahe, sok yamesh och tas na te macha ay bila yas tohol tabon ta alel talote bile. Te castigo te me yashaina, hasta hato te me la, te tzamte al, sok te tonetik yuun te snae, shi me, shi te chulabate. La yil el moch suentas pisibal, sok tul ants. Tal te chulabate a kontak opsoke, hich la yalbon. Y la vil te bila chikanta ilel, shi. La hohko bey hich la kalbey. Bila a into, la kut. Las hakbon. Hainto, moch suenta pisibal smulik te machatik nainimik talumkinale, shi. Te moch suentas pisibal makalstiil, te smahkilsti pasbil ta plomo. La yichamel te smahkilstie, te inakaltul ans a, ta yutil te moche. Te chulabate la yalbon. Ha me ansinto, ha senya te bila amene, shi. Las tenshan koel tamoch, las mak tas mahkil pasbil ta plomo. La kilshan, chiknahtel cheb ansetik, ay shikik, yakalik talich el bail ik, te shikike, ichilel te bitil shik mukul sigüeña mute. Yakalik tayich el bael taik te moch suenta pisole. Te hoon la hohko bey te chulabate a kontak opsoke. Banti yayichik bael te moche, lakut. Las hakbon, hich la yal. Yashbaspas beix templo ta Babilonia. Te kalal huemish a te templo yune. Yame yak ikte ya. Yame yak ikte yavil tas kahtihib. Shi. Zacarias capítulo 6. La yilgilel chaneb carrete tikyun guerra. Ay bila yan la kilgilel. La kilta yolil chevitzetik chaneb carreta etikyun guerra pasbil ta bronce. Tesbabial carreta nitbil yuun tzahal caballo etik. Teschebale nitbil ta ik al caballo etik. Te yoshebale nitbil ta sakil caballo etik. Teschanebale nitbil ta caballo etik te algo saksaktik sotzilike. La hohko bey te chulabate a kontak opsoke. Kahwal bisuente linto. Lakut. Te chulabat las hakbon, hich la yalbon.
Hainto, hatte chaneb ik etik yashlok tas tohol te ahwalil yun spisil balumilal. Te carreta nitbil yun ik al caballo etike, yashba talum kinal tas tohol norte. Te nitbil tasakil caballo etike, yashba talum kinal tas tohol smalipkal. Te nitbil yun caballo etik te saksaktik sotzilike, yashba talum kinal tas tohol sur, shi. Lok ik hachel te caballo etik, saksaktik sotzilik, mero hichiotanik yashbas bentayik spisil te lum kinale. Te chulabate, ich albotik yun. Bentayaik spamal te lum kinale, utotik yun. Ich nish las pasika. Tapatil la yautayon te chulabate, ich la yalbon. Ila avil te caballo etik te bahtik talum kinal tas tohol norte. Yashbas lamantes bei te yilim bakahualtik te talum kinale. Shin. La ich akbeyels corona Josué. Te kahualtik la yalbon. Tzobalok el oro, sok plata, te yayak te machatik suhte mikishtel ta Babilonia, te banti ikotik baile. Haik te Eldai, Tobías, sok Jedaías, sok Hanis kalelala, ban tas na Josías, nichan Sofonías. Te plata sok te oro huavun sobel, pasa corona etika. Agbeyahunuk tas hol te mukul sacerdote Josué, tes nichan Josadak. Hichmesha walbey. Te kahwaltik te spisil yashuyune, yayalta hamal te aitulvinik te spulspiil, te yashpulin lokel tel ta tohol, te yaschapashan te templo yun te kahwaltike. Yameschapashan te templo yun kahwaltik, sok yame yich ichel tamuk, ich te bitil yashicho tamuk te ahwalile. Yames nakansba tas mukul naktihib ta mandal tesvane, sok ta shuk te smukul naktihibe, yames nakansba te sacerdote. La malmekinal yayayik tas chebalik, utame. Te corona etik yameshilik ta templo yun kahwaltik suentas nahibal, tas suenta yichel tamuk te Eldai, Tobías, Jedaías, sok Josías nichan Sofonías, shi. Yames talviniketik ta kubul, yun yashtas hoin tas chapasel shan te templo yun te kahwaltike, hichme ora ya naik a te hal astikunontel te kahwaltik te spisil yashuyune. Hichme yashkota pasel te me yawai beixkop te kahwaltik te diosa unike, sok te me ya unike. Zacarias capítulo 7. Skomel veelil te maik sventail tas tohol diose. Tas chanebal kals hachel at tes balunebal u, te kisleus bil, tas chanebal havil yochel ta mandal tesvaneh at te muk ahwalil darío, te kahwaltik aikop la yalbon hoon te Zacariason, te alwanehon yun te diose. Hayoreil at te lumbetel las tikunishtel te sarecer, sok rehemelek, sok sviniktak. Yun tal skanikol tayel yun kahwaltik, sok aybila tal soko beyik te alvanehetik, sok sacerdotetik te ayik ta templo yun kahwaltik te spisil yashuyune. Hich julial beyik. Spisil bal ora yakom hueltik, suenta seña melotan ta yoebal usachel te jujun havile, hich te bitil yakalotik tas pasel kalal ora, shik julel. Te kahwaltik te spisil yashuyune, tal skop tahtohol, hich la yalbon. Albeas pisil te viniketik tas pamal te lumkinal, soknish te sacerdote etike. Te haeshe, ya koma velik suenta seña melotan ta yoebal u, sok tas hukebal u, te ayish ta lahunebs chanvinik havile. Pero mabaya pasik ta suenta kichel tamu hoon. Melel te kalal yashwesh ucheshe, haeshnish ya pasik, ta suenta avutzil alekilik. Utame, shi. Mabal hauk ni shiche te kopetik te layal te kahwaltik ta suenta te antiguo alvanehetik. Te kalalamal kinal ta Jerusalén a, sok te nohel ta answiniketik, sok hanish nohel a te yantiklumetik te ayik tas hoyobal, sok hitnish te skinal negev, sok te pekelwistikile. Sventas kashun kop, akbotihkitais lumalik. Te kahwaltik tal skop ta tohol hoon te Zacarias,
te albanejon yuun hich layal. Mandal ya kalinto. Buen tohme ya chapan wanesh. Ayuk me yutzila botanik. Talel kashel me shanabe yobolila baik. Mame shawak beswokolik te meba ansetik. Te meba alaletik. Sok te yanlumetik te ayik ta avolilike. Sok te machatik mayuk bitik ayunike. Mame talel kasheluk ya alebe ya ba vokolik. Shi te kahwaltike. Pero te answiniketik mabalas kanchunik. Las walak pati yik te diose. Hich las pas baik te bitil mas ochkoptas chikinike. Tulanub te yotanike. Hich bitil te stulanil te diamante ton kote. Hich mabala yay beik te nopi val yuun sok te mandaliletik yuun te kahwaltik te spisil yashu yuune. Te la yalta suenta espiritu yuun ta suenta te antiguo albanehetik yuune. Hayun mero bayal ilinyotan te kahwaltike. Hich layal. Hich te bitil mabalas kan layay bonik te kop te kalalakike. Hanish hichon uk te kalalyas kopononike mabaya hak beyik. Hayun hich te bitil sutuig las pukbael tas tohol te nacionetik te mayuk shilike. Te kalal hilyunik te slumskinalike. Katbu ta hochol takinkinal mayuk macha hunainish te ya. La yakik bolobuk te buen tuhbilum kinale, shi. Zacarias capítulo 8. Bila yaloh yaspas kahwaltik. Te kahwaltik te spisil yashuyuun, talskop tahtohol, hich layal. Hoon te ahwalilon te spisil yashukuune, hich yakal. Mero kushta kotan sion, mamesh kag te kehel yashbahti otanik. Yamesh cha suhton shambael tanainel ta Jerusalén, te me yashnainon hayuun te Jerusalén. Lum hunyotan, shi mesbil yashkot. Te witzi un kahwaltik te spisil yashuyune, chulwitz mesbil yashkot. Mamaletik, sok meeletik, yamesh nakaik shanta plaza etik ta Jerusalén. Tulme yayich yipik tas nabateik, tas kahte bayalish te yavilalike. Alal keremetik sok alal achetik, yames nohesik te kayetik, sok yames tahinik te ya. Alal yasta yorail, te yahwaldum kuun te hilimike, mero vokol me yashkota pasel yayik, pero te jone, maba vokol ta pasel yakay. Hoon ahwalilon te spisil yashukuun yakalta hamal. Hoon me yakak ta libre te lumkuun te aitas kap te ahwalil aitas tohos lokipkal, sok te ahwalil aitas tohos malipkale. Yame kiktel ta Jerusalén, suenta yun yashnainik te ya. Haik me lumkuun yashkot, sok hon me Dios son yunik yashkoon. Mero hun me kotan, sok meros tohil me yashmandal teswanon, tas toholik, shi te kahwaltike. Hich la yalshan te kahwaltik te spisil yashuyuun. Akaik puerza, haeste ya awayik te kopetik ya yalik te albanehetik yun Dios ta ora into. Te hato nish hachiyalik te bik ali la yich akel te sbabial yip ta hip ta chapasel te templo kuun, te ahwalilon te spisil yashukune. Melel hasta hich ora, mayuk te stohol ya telvinik, ni chambalametik, taskah te skontro, mayuk la malkinal tas toholik te machatik na enemik ta Jerusalén. Hoon la kakbeis kontroins baik tas pisilik. Pero yo tik, mahichuk yahpas beyish te machatik li hilemik te bitil las pas tas babiale. Hoon ahwalilon te spisil yashukuun yakalta hamal. Melel te la malkinal ya me yich tsunel ta yolilik, ya me yaksit te tsusubilik, sok ya me sitin te bila ya yich tsunel talumkinale, sok te chulchan, ya me ya koeltel tsuhulel. Tas pisil, hoon me ya kakbeyuninik te machatik lumkuun te yashilike. Hich te haesh te yahwalesh Judá sok te yahwalesh Israel, te bolo ben akoplalik yunik te yantik nacionetik, yo tik ya mehkolta yesh. Buen lek me ish akoplalik yunik, mame shiwesh, akaik me puerza, shi te kahwaltike. Te kahwaltik te spisil yashuyun hichayal. Te antigua me atatike las nob te yakakbe y castigo te kalal la yak ik ilinuko tane.
Hichnish las pasa, la cagbe castigo. Pero yo tigma hichuk yahpasish. Las no piste ay bila lek yahpasbe yikish te Jerusalén sok te Judá. Hayuun mame shiwesh. Pero yakalbe yesh te bilas pisil ora yaskanya apasike. Mero mele luk me te akopik te awalbe abaike. Meros tohil me te yashahban wanesh. Vaya luk meskoplalta votanik te yashlamak kinal avunik ta suenta chahban waneh avunike. Mame talel kasheluk shalebe aba avokolik. Melel te bila yakal. Mame shaukesh. Te me mamele luk. Melel te hoon kila yespisil. Hoon ahwalilon te hich yakale shi te kahwaltike. Te kahwaltik te spisil yashuyuun tal skopta tohol. Hich la yalbon. Skomelwe liletik ta suenta shane balu. Yoe balu. Suke balu. Soktes lahune balu. Yamesh katbu ta suenta yuchil kinal yayik. Sokta buen tuhbil kinetik yuun te patil al nichanetik yun Judá. Hame shamulanik hiche te bilas melelil. Sokte lamal kinal avunike, shi te kahwaltike. Hiche yal te kahwaltik te spisil yashuyuun. Aito me machatik yashtalik, yato meshtalik yahwal mukulumetik. Te yahwal pamlum, yameshtal tas tohol te yahwal yam pamlume. Hich me yayalik. Yashbahlehtik te kahwaltik te spisil yashuyune. Yameh kambeitik te yayakbotik bendiciones. Shik me. Hich me yash albotik yuun te yantike. Yamesh botik uk. Shik me. Yamesh talik ta Jerusalén yahwal bayal ta pamlumetik sok nacionetik. Te hayash tas leik te kahwaltik te spisil yashuyune. Yamesh tas kambeyik bendición. Ta yorail. Ay me la juntul yan lumetik te yantik skopik, ya me sihpans baik tas tils kuhtul judío. Hich me yayal beik. Yahkan yaht untikat bael te haeshe. Mele la kaitikish te ahoine hik te diose. Shik me, shi te kahwaltike. Zacarias capítulo 9. Castigo tas toholik yantik nacionetik te nopol ayik. Hainto, atesko kahwaltik te layal tas suentas kontroinel te adrak sok te lum Damasco. Te lumetik ta Siria hoon kuun te ahwalilon, ichnish te bitil te hayeb ta chap te sumbal Israel. Sokhanish kuun te amat, te nopol ay sok te lumetike. Sokun uk te Tiro sok te Sidon, sok spisil te biyilesh kushinelike. Tiro las pas hoyob tzak yuun, sok la yesmantes bayal oro sok plata yuun, hich te bidil ay machayas tolan wots bil achal. Pero yameh pohbe spisil, hoon te ahwalilone. Yameh chobe tamar spisil te skulehale. Mero spisil me yashlah tak ashel te lume. Te bi ora yayil te lum askalon, yamesh tal shivel ta yotan yuun. Te lum Gaza, yamesh kash bayal swokol. Kash el meyash pehkat te bila bayas koplal ta yotan smaliyele. Te lum Gaza, mame ayuk muk ahwalil yashil yuun. Te lum askalon, mame ayuk ish yahwal yashil. Ta lum asdod, kapal meyash nainik bayal ta chap tzumbalik te ya. Ich meya kak pehkahuk at te stoy bail te filisteo etike. Yameh pohbe ta yeik te tibal yastik sok chichel. Skatsohik meish ta yeik a, te yahpobe te veeliletik kombil ta svele. Pero te yahwal, ay tome kushulik yashilik sventa yun hoon kuun. Yamesh ochik ta judioil. Sok te ekron, hichik me te bitil hebuseo etike. Chapalon me yun skoltayel te machatikune. Yameh koltay ta skab machuk a, te yashkash ta utzinwanehe. Mame bayashcha utzinwanish. Hoon me yahkanantayish. Te machatikun yamekilish tas pisil ora, shi te kahwaltike. Muk ahwalil ya toshchikna ta Israel. Binuk nashme avotan lumsion. Kahinanik swenta yutzil kinal awayik yahwal Jerusalén. Te muk ahwalil avuun yameshtal ta atohol. Buen tohyotan sok huem yun tzalaustukel. Pero pekel yakos ba, kahal tahkot burro, tayal me burra.
Hame yaslahin beite carreta etik yuun guerra ta Efraín. Hame yaslahin beite caballo etik ta Jerusalén. Sok yames lahin tet imalte etik yuun guerra. Yame yak lama hukinal tas tohol nación etik. Yames och tamuk ahwalil ta hech ti il mar, kalal tas ti il yan mar. Tamuk ha Eufrates, kalal tameros ti il te balumilale. Stamel shan hachel Israel. Te kahwaltik hichayal. Jerusalén, ta suenta te chichiun te kop chapal kuun ta atoholik. Hoon meyah lokes bat, te ahotak ayik ta chukel. Ha te poso mayuk yalele. Chukeletik, te aita botanik te yasutesh baile. Cha sutanik shamme bael ta awan hibik. Te jaesh te bayal kash awokolik. Ya kalbeyesh te che vuelta bendición ya kakbeyesh. Melel ait imalte kuun suenta guerra. Ha te Judá. Sokla kakbeya te hibalul. Ha te Efraín. Te haatzion. Yame pasata puñal. Yame hachpat te anishnab ta suentas contro en él. Te snishnab Grecia. Shi te kahwaltike. Te kahwaltik yame yaxbat ta ilel tas toyolil te lumyune. Yame stimbael te ya te hibal stimalte. Hichme ya stimbael te bitil chau ketike. Te Dios ha te kahwaltike. Yame yok esin te ok es. Yamesh ochik bael ta guerra ta yolil chau kil haal talem tas tohol sur. Te kahwaltik te spisil ya shuyuun. Yames kanantay te machatik ayune. Haik me ya spechik ta tekel te haak himochetik. Sok te tonetik yun te himochile. Sok yames piki koem tes kontroike. Yame yuch beikchichel hichuk vino. Yames nojes chuhtik a. Hich te bitil ya hich nojesel mukultasa. Yame yuchik hich te bitil shulubil yun tes kahtibs mahtante diose. Te kalal yashkos kalelal. Te kahwaltik te Dios kuntik yames koltai te lumyune. Hich te bitil tzop chihetik. Sok yame shoho bahik tas lumalik nish. Te machatik ayunik. Hich bitil buen tuhbil chintonetik ta corona. Vayal meyutzil, sok buen tubil metes lumalike. Yamesh esmashante trigo yunik. Yamesh esmashante vino yunik. Buen tubil meyash mukubik te keremetik yunike. Buen tubil meyash mukubik te achishetik yunike. Zacarias capítulo 10. Chapalish te kolta yele. Cambeya ikhaal te kahwaltik ta yora il primavera. Te kahwaltik te yayesmantes te chabuketik. Mame bisbiluknash yayaktel te haal. Tas pisilme yayakbe yashubuk te kinale. Te kopetik ta suenta lotil diosetik. Mame le luxtukel. Slotik te vila yayalik te machatik aibia snaik yalele. Te via yalik te yashkota pasele. Tapatil hich nashkoem te bitil waichil te maik suenta ile. Te skopik suentas muk te selkinal yayik. Toholkop. Mashmuk ubyotanik yun te ansuniketike. Hayun te yahwalume bayuknash yashbahtik tabel hichuk tzot chihetik. Kush obos baik taskate mayuk kanan yunike. Hayun hicheyal te kahwaltike. Til hachel skakal kotan tas toholik te kananetike. Yame kakbei castigo te ikawetik yun te lumkune. Shi. Te kahwaltik te spisilia shuyun. Yame skanantay te chihetik yun. Ha te patil al nichanetik yun Judá. Ha memero tulan caballo etik yun yashkotik suenta guerra. Te me yashchignata yolelik a. Te ton te yipta hipchikina yashkote. Te me yashlok a te estaca te snito hibal na ilpak. Sok te me yashlok a te timalte suenta guerra. Te me yashlok a spisilik te huente iwanehetike. Hichigme te bitil soldado etik. Te yaspechik ta tekel ta guerra te wotzbil achal ta kayetike. Yame shuyu ni guerra. Melel ha hoin bilik yu un kahwaltik. Yame yakik ta keslal te machatik kahaltik ta caballo etike. Te kahwaltik ichayal. Hoon meya kakbe yipik te patil al nichanetik yun Judá. Yame koltai te patil al nichanetik yun José. Yame tohtes suhtel tas lumalik. Melel yahnabe yobolis baik. Hichme yahcha pas ba te bitil mayuk bi ora chayohe. Melel hoon te ahwalilon yunik, te dioson yunik. Te yakich beita venta te skopik ta tohole.
Te tzumbal Efraín, hich me yashko te bitil soldado te mashive, te yotan, ya me estal yutzil hich bitil tas venta vino. Te kalal yash ilot yuun tes nishnab, ya me estal yutzil yotanik yuun. Tas venta kahvaltik, ya me estal yutzil yotanik. Ya me kiktel, ya me tzoptel. Melel las kolta yish. Mero bayal me yashkotik shan. Hich te bitil ayik tanameye. Oon las puk bael tayantik nacionetik, pero te kalal kubul ayik a, ya mes naonik. Ya me está yorail te yasutik shantel, sok te yasnich nabike. Ya me kak suhtikuktel ta Egipto. Ya me kik suhtel ta Asiria. Ya me kak ain nukshan ta Galaad sok ta Líbano. Mero bayalik me, maswet yabilik. Kalal yashkashik ta mar yu unwok lahel. Ya me lahim beyip te mar. Ya me takintes kalas kubulil te mukhanilo. Ya me lahim bestoy bail te Asiria, sok ya me lahim beyip te Egipto. Hoon me ya kak beyipik te patil al nichanetike, ya mesh ochik bael sok yipik tahventa. Hoon ahwalilon kopohonish shi te kahvaltike. Zacarias capítulo 11. Hamati nailetik avun Líbano. Ak alahuk tak te cedro etik avune. Ok anigme kantahetik. Melel tushahemish te cedro. Melel ayichikish hinel. Tak ashel te buen tubilte etike. Akanahanik haesh. Ihte etik yumbasan. Melel bayal ayichikish tzetel te etike. Akame avunikuk ta okel te kananchihetik. Melel te yutzilal te aketik. Kashel ayichish lahinel. Yashchiknas me baav te leoncho. Melel te pimilkinal ta Jordán. Kashel lahemishilel. Chatul kananetik. Hich la yalbon te kahwale. Te Dios kune. Kanantaya te chihetik te chapalis koplal yuun yashbah ta milhibale. Te machatik yasmanike. Mamuliluk ta yotanik te yasmilike. Hich te machatik yashchonik bael. Hich me yayalik. Wokol ayal te kahwaltik. Kulehonish. Shik yuun. Ni hauk te kananetik yunik. Yashnapotiopolis baik yuun te chihetike. Hanime hich yahpaspei tas toholik. Te ansviniketik te naenemik li talumkinal into. Mayuk bi ora yahchana beishanyopolis baik. Melel tahuhtul. Yame kak taskab patshuk. Sok taskab muk ahwalil yunik. Haik me te yashinik tahkashel te lume. Mayuk yahpobei taskab nihtuluk. Oon ahwalilon te hichakale, shi te kahwaltike. Hich ora ochon tas kanantayel te chihetik chapas koplalik yuun yashbahtik tas milhibale. Haatehon tas venta te machatik yashmanbahike. Las let cheb nabate eletik. Te june utzilas bi la kakbei. Te yane hunash ay sbi la kakbei. Ta hunash las loques oshtul kananetik te kashko tanyunike. Hich nish la yila yonik. Te chihetik hich la kalbei. Mabayash ochonish ta kanantawane avunik. Te me ayash lahishe lahanik. Te me ayash lahesh tamilele lahanik tamilel. Te hayebshan yashilike hanish talel kashel ak astis baik lakutik. Lahtzak te nabate utzilalsbil. Lahkas suenta seña te hinte trato yun Dios paso sok taspisil te nacionetike. Itzkalelal hin hilel te trato. Te mambaheletik yun chihetike. Yayilonik. Las naik te hanish te kahvaltik yak tak opkoem te a te bila yakontas pasele. Hich la kalbeyinto. Te melek yawaike. Tohbonik me te kaatele. Te memalekuk yawaike. Ikitayaik. Hichuk akahiluk la kutik. Las tohonik la hunebs chawinik tasep plata. Te kahwaltik hich la yalbon. Ichate tak ininto. Hate buen tubil tohol yunike. Aga ochel tas sob hibaltak inyun templo. Shi. Hich la tzak te la hunebs chawinik tasep plata La kak ochel tas sob hibaltak inyun templo. La kas te yan nabate. Te hunash ais bile.
Hich las coplal te hermanos baik te Judá sok Israel. Te kahwaltik hich la yalbon. Yotik, pasa bata tul kanan te mayuk lex coplal ta yotan te yatel ta kanan taiwane. Melel yame kak ochel tul kanan, tas tohol te lumkinal, te mayus coplal ta yotan te chihetik ya showehik baile. Sok ma bayasle te hayep chayemike. Ni yakuk postai te hayep echenahemike. Sok ma balayak ba Israelik te hayep lahem yipike. Hanash ya mesti beis baketal te banti ay mero hufbenik. Nislotzuk ya yihkitay be. Ay meswokol kuun te kanan te mashtune. Te yaschay hilel te chihetike. Ak ayich echentesels kaab ta punyal. Sok ak ayich echentesels vail sit. Ak allahuk yip te skaab. Sok ashel ak atubuk te site. Si te kahwaltike. Zacarias capítulo 12. Yayich koltayel Jerusalén. Hainto, haskop kahwaltik te la yalbeis koplal Israel. Ha te kahwaltik te las limbael tapasel te chulchan sok te la yakbe yipta hip te lumkinale. Sok te la yakbe shkushlehal te answiniketike tulan yayal. Te Jerusalén, yahpas ta copa yun vino koem te yash Yakub tesvane. Yameh Yakub teskoen pisil te nacionetik te spachuk spasoke. Te kalal yas hoyintayik ta guerra te Jerusalén, te inish ora yayak be guerra a te yantik lumetik ayik taskinal Judá. Te kalal yas ta yorail, yameh katbun ta mukulton koem tas tos pisil te nacionetike. Yameh yechentes machauk nacionil te yaskan yas lik hachele. Tas pisil te nacionetik, yas sos baik tas construinel te Jerusalén. Pero hoon me yashivtes tas pisilik te caballo etik, sok yameh sokes besholik, te machatik kahahtik a. Yameh kanantay te patil al nichanetik yun Judá, yameh tubeis sits pisil te caballo etik yun te nacionetike. Te kalal hichesh kota pasele, te huente imanehetik ta Judá, hich me yalbes baik. Te kahwaltik te spisil yashuyun, ha Dios yunik te machatik nainemik ta Jerusalén, has tukel te yashakbotipik yuun, shik me. Te yastas kalelal te huente manhetik ta Judá, ich me yashkot kuun te bitil yawil tsahu ben akal ta yolilsi, sok te bitil kahk, te yayak tiluk te tombil trigo. Yames lagin tas Israel sok tas keshen tas pisil te nacionetik ayik tas hoyobale. Yan te machatik nainemik ta Jerusalén, hun me yotanik yashnainik yan vuelta tas lumalik. Pero hoon te ahwalilon, has babyal yahkoltai te tzumbal Judá. Suenta yun mame hauk yashtoy yutzis koplal te patil al nichanetik yun David. Sok te machatik nainemik ta Jerusalén, mame shtoy yutzis koplalik tas toholik te tzumbal Judá. Hoon ahwalilon, yameh kanantai te machatik nainemik ta Jerusalén. Te haye machatik mayuk yipik, mero bayal me yipik yashkotik. Ich me yipik yashkotik te bitil muk ahwalil David. Te patil al nichanetik yun David, hichik me te bitil Dios, hich te bitil chulabat yun kahwaltik, te nel ay tabel yunike. Te kalal yastas kalelal, yameh lahin ta kashel machauk nacionil te yaskan yayak be guerra te Jerusalén. Yameh nohes beita yotanik, yutzil otanil tas koponel Dios, te patil al nichanetik yun David, sok te machatik nainemik ta Jerusalén. Hich me ora yayilik te mach alas lovike. Yames meliotanik yun, yames okik yun, hich meta yotanik, te bitila te hip tuls nichan, o te mejate ba alale. Mero bayalme yas meliotanik te machatik ayik ta Jerusalén, hich te bitil yas meliotanik yun te Dios, Adad Rimón, ta mukus pamle ta Megido. Tas chabal chab ta juhuns naik, yames meliotanik tas lumskinalik. Te patil al nichanetik yun David, sok ansetik yunik. Te patil al nichanetik yun Natán, sok ansetik yunik. Te patil al nichanetik yun Levi, sok ansetik yunik. Te patil al nichanetik yun Semei, sok ansetik yunik. Ich tas pisil ta chapal chap na, yames meliotanik, sok parte yashokik te ansetik yunike. Zacarias capítulo 13.
Te kalal yastas kalelal, yame ichames lok ibha koem. Suenta yun te me yashu yaspok ates mulik, sok tes boliliotanik te patil al nichanetik yun David, sok te machatik naenemik ta Jerusalén. Tas pisil te lumkinale, kashel me yahim besbil te lokom baetik. Suenta yun mapa yayichikish koponela. Sok yames lok es ta lumkinal te alvanehetik yunik, sok spisil te amen no pibaletike, hoon ahwalilon te hich kalohe. Te me ay mach ay bi ayil taskop, te yayalbes koplal, hich me yash albotik yun tes mestate. Yamesh lahat, melel ay bi yaawal talot, te yaawal te ha taswenta te kahwaltike, yame yut. Anime tes mestat, te yash agwat punyal yune. Te biora yak ta yalel talot te alwaneh yun te kahwaltike. Te kalal yastas kalelal, yamesh keshavik te alwanehetik te ay bi la yil taskopike. Mame ayuk macha yaslolay, te me yaslapik te kuil nuhkul yun alwanehetik. Melel ta huhutul hich yayalik. Te hoon mah alwanehukon. Hoon wok lumon. Tak alil tokak okotan ta atel, tak altik shime. Te me ay macha yashok obot yun. Ashan te echenetik avichota baketale. Te me shiskoplale, yames hak. La yechente sonik tasna te mach atik hunko tambasoke, shime, shi te kahwaltike. Te kahwaltik, adios kuntik, shik. Te kahwaltik te spisil yashuyuun, hicheyal. Punyal, hachan ta suentas kontronel te kanankune. Suentas kontronel te abatkune. Mila te kanane, te chihetik yamesh puhkik bael. Te joone yamesh ochontas kontronel te alal chihetike. Ta yosh chahbal te nainemik li talumkinal, yamesh lahik chah. Hashanish chah kushul yashil. Hate chah yashile, yame kak ashuk tak ahk. Hich me yahlekuptes te bitil yayich lekuptes el plata. Sok hich te bitil yayich pasel tubil oro. Yames kopononik, hoon yame hakbeiskopik. Lum kuun, shon metas toholik. Hich me yayalik tas hakel. Te kahwaltik hadios kuntik, shikme. Hoon ahwalilon yakalta hamal, shi te kahwaltike. Zacarias capítulo 14. Kashel huyun tzalau Jerusalén. Yamesh kotyorail te eskalelal kahwaltik. Ate bi ora yayich bukel ta avolil te bitik pohbil ta akab Jerusalén. Te kalal yastas kalelal te kahwaltik. Yames sospisil te nacionetik. Suenta yun yame yak bei guerra te Jerusalén. Yamesh och ta suentaik te lum. Yame yich pohbeyels biluk tas naik. Yame yich sakel ta utzinel te ansetik yunik. Sok yame yich chukel bael olil te ansuniketik yun te lume. Hashanish te hayeb yashil. Yamesh ainik tas lumalik. Pero te kahwaltik yame yak bei guerra te nacionetik. Hich te bitil mero yas saxba sok ta ayora il guerra. Te kalal yastas kalelal. Te kahwaltik yamestek ta yakan te witz yun oliboiltik. Snuh pusita yes basok Jerusalén, tas tohos lok ipkale. Yames heb ta olil te witz yun olibuiltik. Hun mukul sukle te yashba tas tohos lok ipkal, sok tas tohos mal ipkal. Cheb me witzetik yashkotisha. Te olil witz yamesh ba tas tohol norte. Te yan olil shane yamesh ba tas tohol sur. Te haesh yamesh anesh bael tas sukle, te yashhil ta olil yun te witzetike. Ha te yashkot kalal ta asal, ta sehchelul baile. Hitme yash anesh bael, te bitil anik bael, ta namei te antigua meatatik. Ha te anik ta sventa shiel te nihkel. Te kash te kalal ay tamuk ahwalil at te usías, ha te kalal sventa inhe at te skinal juda. Yameshtal te kahwaltik te Dios kuun, soy nehme yashtal spisil te machatik hunyo tan la yaks baik tas tohole. Te kalal yastas kalelal, mame ayuk sik, sok ni ayuk toiba. Mayuk yang kal te pahal soke, hanas na o Dios te bi ora yashkote. Maba yashchik nahish kaleltik, sok maba yashchik nahish ahkubal,
melel manchuk me ahkubal, pero fuerza me aisakil kinalteya. Ya meshkota pasel, te yashlok ta Jerusalén, kushulha. Te jae, ya mesh okin, ta llora el invierno, sok ta llora el verano. Olil me yashba, tas tohol mar muerto, te yan olile, ya meshba, tas tohol mar Mediterráneo. Te kalal yastas kalelal, hame yash ochish tamuk ahwalil te kahwaltik, tas pamal balumilal. Te kahwaltik, hachanish ahwalis tukel, sok hachanish yayich ales biils tukel. Tas pisil teslums kinalik, ya meshkatbut tamuk uspamle, yash hach ta Jeba, kalal ta Rimón. Te ait ta sur yun Jerusalén. Te Jerusalén toyol me yashil yun, ay me machatik yash ochik ta nainel tea, yash hach ta yochibalum te Benjamins bile. Ha to ta banti ay te yochibalum ta namei, sok ha to ta yochibalum te shuks bile. Sok yash hach ta toyol balal tzak, ananeel, kalal ta banti yayich pitzel te tzusub yun te mung ahwalile. Mero melel yamesh no ta yahwal te Jerusalén. Mame ayukish bi ora yayichan hinel. Tas pisil te yahwal, hunash me yotan yash nikish. Pero te nacionetik te la yak be guerra te Jerusalén, yash akbotik buen tulan castigo yun te kahwaltike. Te ansviniketik, kushulik me te yashka te sbaketalike. Yameshka ta yawil te sitike. Yameshka te yakik ta yutil yeike. Te kalal yastas kalelal, yash akbotik bayal shiwel yun te kahwaltike. Ta huhtul, yamesh sakbeskab sok tes hoye. Yamesh haskabik, tas toholik, tas kontronels baik. Te Judá, yame ya guerra ta Jerusalén. Yamesh sobeit, te kule haliletik yun te yantik nacionetik te nopul aisoke. Ha te plata, te oro, so kuilpak aletik yunik. Te castigo yashkota suenta te answiniketik. Anime yashkota suentik te caballo etik, mula etik, camello etik, burro etik, soxpisil te chambalametik yunik, te ay tabantis pasos campamento tes construike. Te kalal yashkota pasele, te haye bikshan te yashkolik hilel te yahwal te lumetik la yak guerra te Jerusalén. Tas pisil me ora ta hun havil, yamesh baschunik te muk ahwalil, ha te kahwaltik te spisil yashuyune, sok yamesh baspasik in suenta nail wamal. Te me aima bayash bahtik te nacionetik ta balumilal ta Jerusalén, tas chunel te muk ahwalile, ha te kahwaltik te spisil yashuyune, mame bayash akbot yaluk haal tas lumskinal. Te me ma bayash bahtik te egipcio etik, yamesh akbot castigo yun te kahwaltik. Hani me hich yash akbot castigo te bitil yayichi castigo te yantik nacionetik, te ma bayash bahtik tas pasel te kin suenta nail wamal. Ha me castigo yun Egipto, sox pisil yantik nacionetik te maskan yash bahtik tas pasel te kin suenta nail wamal. Te kalal yastas kalelal, hasta te kashkabel te sin lahanik yun caballo etik, ya me yichik tsibu yelte te kop. Chultes bil tas tol kahwaltik te shie. Te oya etik yun templo, mero chultes bil me. Hich te bitil te mukul tasa etik, ayik tas tohol tes kahtihip ta chikes mahtan Dios. Tas pisil te oya etik ta Jerusalén sok ta Judá, yichohik chultesel tas tohol te kahwaltik tes pisil yashuyune. Te machatik yashbahtik ta yakel milbils mahtan Dios, yameshtun yunik, yastak ahtesik te testibalul te chambalametik yakik ta mahtanile. Te kalal yastas kalelal, mayukish mambaheletik, chombaheletik ta templo yun te kahwaltik, te spisil yashuyune.